Shnong jaka Shnong pereng kilawan mentara kasungi hapo Shillong Press Club an pensengu kijing hakaba ki akendu khamtam shika sarkar hakaba de bar ka kam tourism hakaba kelasakhi bakalong kabaan ki kam jungok kai ki baki tourist ki wan hadin jaka sora uba da borsen gram ujinra sekretari jongka Shnong pereng rangkat lembat kidung kit kam Shnong kilapan pau bakani ka kam jungok kai ka wanda ka jing ala dadon kijing thot na ka we ka por ka ba khamtam ka ba mi hakini kisungi na kalyang ka association taxi ki ba kamai tourist hapo ka jela mengenai ino Yuman berkesan mengenai ino hendrai Yuman baga sarkar ka dai bensin ya gijit ki ya gano ka jindawa ka kongsan ne ka basnyo don kam unong sebusna namari imlang na ka kam kumbangi ba ka kam tulis ya mekalya ka lakpau bat kalayan sekman lalagi la benmunra ya gijinda sungsai lalagi la benmunra ya kata gajian bayi nanti ketuluzin juga ikan amla kan koi selu. Tinamar kata kau kebangungsan di kedai kata bagi bu ya kesurkar nikir tu kum kino yalam senang bakin senuha ban penbaik ban simpia ya kena gajian kebami naduk gajian jong kiba injah tulis haduk usurat bagai ban penbaik kenang bergelak dan aji mentoy di nususna. Idan pun kisah senang di bawah panwan pai nasulang. Kimio kami jam. Te diwan senang lengba kene ke tourism. Kila sedang berinvest banjeng lagi jom dijam. Telada kene ke jike. Kaya ini ke por sekor. Ibadang yeng lagi jom dijam. Kumno kila banjeng pa. Te kita iman ibang ibu lengkot agak kejiman jumlah tulis lang mensuar kidai kilokal buat kilong ki wanba tementahi kampun ditulis kidai di mana ba te lokal sel bawan bayi te ulak benlek sewaipan hendai babun kidai di mana ba te kidai di mana ba kidai ki tulis di bawah rak bahaya kejiman toy di nasus nang naduk di badan di homestay, haduk di bawah kingling, haduk di balik di activities, buat apa? Haduk di basam tukan. Te, lada kalau hal tak ada lada, kaya itu sudah itu, long kesim juga ini manusianya nak ketulusan. Ini apa itu bentar, namar karya lu, karena mangsu bah la ban penkiu sekman, ki kendeu, ki namla usai sebuah. Tikum tagi hawan nyabe saya rekam. Di lambagan rekam ni kermen ba kejelan hari ni kenkiu, kinau susnau ni kenkiu. Ba ngala deputeu ba usurau ude kawai. Kine ki jingmi kine ki jingir ki ba kasokar kamla bansin hakata ngi ke ba la ban trekam hagaba bien. Long kanang kami sisu jinga teu surok teu wei bakile gi jingi ilamat di por kobe kan lo kolong ke jitunam ngimat di wei gi jingi kan lo kolong ke jitunam te khamtam ne gi jingi ke ba teu stat tangi ke tourism te kum kene le ke sarkar ke ben sikya toy nag benta bagan le ya ke badan ka kene ke sur jo baik ba hagabani kino yalam sunong ni hapan wan sene ban persneo lengba ki press ki media baga sarkar ka de ban sikya le khamtam ni ki thai mon kendam hagaba ni lam nong bagi kidan bun ki tiduna han borok kilian kidan girang kam ban kiu haki babun ki benta telada kene ke jike jumlah ban sok jaga kan penmi ko hasna ma thau ne ki jike ki babun kipoi sanspa anduspan basah ni no kibasah din koi le laispa ha babun ni yo sanspa terman tas kanta mai ni big season di bayam te season ni mentah kala kendala mi Oktober kala dia angkat ke big season hakaba bilbun ditulis nilamat kijike ba kaji kerja tulis kamtam nagalen ga surok kini di surau beri lifeline jauh dari kapus Islam ni idon marhab
bat ga iskasi te bunsin tulis penkam dari di surau benlek ke jiwai kala kham jengai te katai langin mamla ban syok ban suka ban syiti asini setai ya ban wan sene ban persnel lembaga PP Press segi skor yang besar